Ino neo yuma bisha thini wa sesheni itiganite cia wuikia wa kura thini wa icigo cia ubunge cia Gilgil na Naivasha kaunti ya Nakuru. Aikia a kura makionekana kung'athiria Mihang'o ya ithurano cia wamurani wa kiama kia UDA na atongoria mwena uyu maugite mibango ya ithurano icigo kundinekirwo uritu wega. Tungekuwa tumepewa, hakuna mtu angekuwa anafanya campaign. Sisi tuko kwa watu na tunaomba kila candidate, kila aspirant aingie kwa kiwanja, tufanye siasa ya amani. Nakuo mwena wa Embakasi guku Nairobi ithurano ici ciambiriirie na ngui na njukaniriro thutha wa register ya IEBC iria igubatie kuhuthika kwaga kuhuthika. Maabitha aria magutabanagia ithurano ici makirikana ati makuhuthagira register ya kiama kia UDA na Ithagathago giki ni gicungiriirie guikanirio kwa mahiga, na maabitha borithi macungiririo kuhuthira iruta maithori kuhuruja aria mauma na ngui icio. Ngui ta icio cikiyumiria mwena wa Kitale na Eldoret. Gahe aige ciyumiririe wadi-ini ya biashara kaunti ya Nakuru. Atongoria aria maretha tigiti wa kiama kia UDA makiregana na mubangire wa gutabanio kwa ithurano ici na macungiririo ma ngucanio ici mauma ni gutiga amwe makihonia nguraro. Saa 11 pale St. Mary Primary School, wakati tulifika pale tukakuta ya kwamba the presiding officers wote wa vituo zetu ambazo ni 23 wametoka area moja na ni supporters wa one of our aspirants. Kaunti ya Makueni thini wa gicigo kia ubunge gia Kilome, arumiriri ya UDA ni matabanirie mururungano makiuga kuri na njama ya uici wa kura. Mateta ta maya makiyumiria thini wa kaunti ya Nyeri na mwena wa Bumula, nakuo kaunti ya Kajiado gukigia na mateta mate amwe a ateti aria mari na igweta ni maguthoga wuikia wa kura. So mimi singesema walikuwa wanani target mimi. Naona tu ni changamoto sababu ni chama mpya, chama changa, bado inajikakamua kupata structure. Na Bumula hapa kwote penye kuna violence yoyote, I have cancelled the nominations. Simple as that. Thini wa kaunti ya Embu kuria maratathi na mathanduku ma wuikia wa kura maracinirwo ira hwaine. Mihang'o ya ithurano ni ciarithirio na yambiriirie ndagika nini thutha wa thaa 7 gucererwo guku gukiumana na ati no nginyagia kungirehirwo maratathi na mathanduku mangi na kaunti ya Kiambu gukigia na ngarari gatagati ka atongoria ati amwe a aikia kura ni metikiririo guikia kura maita meri. Register ni agire, register dinakinya na kuria register guthiaga ora kora register ya center imwe igacenjanio na register ya center yegi. Ni kuri kundu maratathi ma guthurithania mabire macererwo na kungi makinya mahinda-ini maria magiriire na makinya gugakora ni kuri maratathi mamwe matari ho ta rege ne kore kodo kuma na maratathi ma women rep matari ho. We have suffered of course logistical challenges because of the getting vehicles that can be able to transport at the budgeted price. Ona kuhana uguo ithurano cia wamurani kaunti ya Kirinyaga na Murang'a ni cithire na mbere o tiga ati ni kuma na mateta makwaga ugitiri wa kuigana. Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.